kum udkhot jong ka balang pespitrian mokha ngamla pan suset ya kani kijing sisa kini ban pang namar baya kijing sisa la dala set no ki pai ba kinum so tho te kum ta afun pau so yisin kijing songo ipi ba pi so tho ya kijing thmu banga bading udkhot jong ka balang pespitrian mokha akhot nakar pat ifi ba pin mi ya kani ha ki media ka jong phi khnang ba ki pai ba ka rilom khasi ba jain tia kin tik lut ya ka jing sisa kumle phi ka long kumle kini ki jing ja baro ka ki wan ja ka san da ba ka balang ka yo jing tip da ka extra committee ba ka balang ka ja pisa da ki klur sau klur riu phongsan lak tengka da bala ja kumta ka extra committee jong ka balang kia kim kia kia pon ba kia don kita main pasang kan riungut kia don ki pastor riungut kia keren hapreng kata ka jing tip akas kimit balang hi wut ki riu khot ki let sapo bestri lada pin file FIR min file FIR kala ya ka executive body jong ka committee balang presbyterian mokha kumta gi bo pli kim tip keles dang ja pakhat chini satai ka simpor bat khat do pastor in charge jong ka balang don shu tigre pen bor yo pastor McDonald Pingro baul sign ya kani FIR taka jing ya keren jong ka executive committee kira priang bat ula sign bat kataru hoax dem arajar kat kendar hadin kat tu kat news dem ho arajar afuar ka sinok seni ka penmi ya ka bon ka ba te lakam ya kecing-long jeng pastor nga kemen hadu kata bakas sinot ki sinot setni sinot preng sinot ni riboy sinot ki dewan penmi e kum ki an ban te lakam ki pastor mangali ini pastor menta kila buon ka kam perthei kila buon ka kam ka bakim le si ka kam jang ublai kira yo lai lan hadu kata bakira shimmi ta ka kam sakri blai kum kata ka kam sorkar ngara sutunat bahaya ke sinot sakni ai ku burom mi ki nong penya jang sinot sakni kila le sya ke badai kita la kami ki pastor kalau sya ku burom hinrei haka wena kita ki kendon bagi penmi hau arhajar arhuar ko ong bagi pastor kimla banyak simbentah kinu ki kam ki bamde ki kam jang bulai ngapriang tiu pastor jang yu kuliken hato namar bakani ka bon kami hu arhajar arhuar kan kata ne MU nama bola le ki kam perthei urasan FIR ka di kam perthei da ba ki ula kali kata tip kasimpor ki ban jawab kia penmi ki suki nda kita kin san remote ki pastor ki dan bentah komiti jongka presbyteri ne jongka sinat ngam datip ki ban yesu komiti balang ba mlele dasai tira daw la ang maki mlile ulah ko ngu ti ban isan u ko ngu ban isan ulet sa sinat office KGP sinat ni kim priang yu ki kentai kim sha undrum ukan yesu kita exit committee jong ka balang mokhar ka sim khiai gani ka tho sama ka balik kim sha yu porto pengrup abang ngila ong ulamin dio ban wan sign kim juba tho asa bui ka sitiru kim juba kiranya ubengnya ke balang mau karadu kata kipin mi penban saki ki jinya kun ma penban kisos ki penkot noi coordination ru jongu pastor bang pi ngana katri kam sokar ban kini ya kepliang ja jong brio kam dei ke basuk ya long meeting min miet ya pen kini pliang ja men step kalong ka ke basuk lah bo don siu kalat kalinti ban apil siu mai be ti kabalang kasem stom namar bagi sithi ba tho do kam juba kabomut kabalang mo khar kam dei kabalang kubi kilong he makin po sinot maka sinot imat dei baki kilong maki ken ma wi ni go we nom don district nom don presbytery nom don sinot nom don KGP assembly lem da don kiri khot jong ki balang kema ni ko de kiri khot ki bajiet rang ba balang de kiri khot ki bajiet temen basan de kiri khot
kibalik mi ban perlong ya ka distrik kibang itik ya ka Mokar distrik ya ka Shiloh Rilong Presbytery ya ka sinat hindi ki sinat kiba perlong ti halo jing kini sisya baru kila le don bor haduk kata palat ka jing le don bor ya ka kemiru kim saleasyo kapang kemersim bajanga habang ani i kini bikile iki kim yo korso ilisyo pinkul mare ka balang habaka balang ka ja pisah do sauk kulur riu pusan lakka hatu rada de bakini nu ki balang ki ja ka ni ka pisah dadawan muslia ada ki wei kinya priang ni kata kinya kemen ni kata bali ki wei ginwan muslia ka balang ka ja pisah ka dir ka bram jong ka don ka bor ka ban ye wa hana penting sa presbytery penting sa sinod ari kamu ni gani daka general body jong kabalang kiri khot kabalang kira mendai gitu ki teman basan kini ni ki papli ki kamrai rai mangi banle ki bas deh lo jeng kakam nda bagilari ki kam ki badai ki wan ki jingkeli balai khemle ang ba ka district balai khemle ang ba ka presbytery balai khem penting ang ba ka sinod kay ni hajin syarat kum kita ki reunion kiba money ublay kiba dua step boy min sngi kiba boy min mi kiba le hikai kiwe kila de em modong tongonya lum tongonya perkhat ngrem pun kulma kamu mut bale ya dan bentah kan ni kinja pisah dan bentah ma piru bani de kiba kiba nang kiba start basempang tapi kat kata gaja pisah ti kiba de banong ni tim i kiba ya pengus i kiba ya kere himo pisah ka pilan temo ini aku silang tay. Oh tiba itu kan muslia. Boleh. Laya don lang nang tay don bentalang. Ngau pitar lo Jakarta. Haji syati ladi banyak kersian ken. Sau kulur reu pusan lak. Kilai men syo kimi media hana bu bang syakida. Wo ko mei un bang syakida sau kulur reu pusan lak. Ngai sen di teman bersanjungi kendai go. Ngada isen kila teman Kim junang yo thia ayo dem ngai snei ngaduai ba jing jau mat bo bleu ai bore ki kite song ya kebalang ki hikai ya hikai bo bahasuga kim ju sha ini menjadi persya ki khang tiong em ka tiru blei sam saupun riu si fo puli ya kata na sus nei ha pren jing sha keren ben jong ki ong serum seneng ka ba si osngo ha kebalang mokhar la pernyai do pulut baru buat Skap sih, kita gini diberi berhikai sabar. Haji kabar orang pek mau tam tato ini pek. Bina kalian jong ngakum udah khot jong balang presbyterian mokar ngadon wan ong tang keni kewi. Lada kita kibale kiskong hu bagi penkul mari ke balang sange no. Ngilami nak sinod, ngilami nak presbytery, ngilami nak distrik. Pia kuslai ya eipat. Ya eipat pidang ya kuslai. Kiri udah khot jong ka balang taki hajar kelaya menjur mendai gitu kita main basan kendai ngot wat snow to bakla dai kiri udah khot jong ka balang kibala rai bani no kan mau kita gowe di kiri udah khot jong ka balang tu fratrik u Desember hajar arfusan kasakamen bakhadu jong Islam hajar arfusan Klem doni manu boong nakas step committee ban ong thi wadawan kita men basan thi wadawan ki pastor kita le akhnang nyongot kita men basan sangot ki pastor ki klemwan araja praspa ngot ki rekhot ki wan shim sakramen kitep baro ayeng made izau mat ya jing le tu na isin ya kita berpesan kenal waduh pastor set em sau kebe dalam dia ulit sam segitu kok kami jahat dono kerja ke balang bokha penderan replay film penderan ye yo dot baru aja fraspa ay kasakar ben ni Islam bersama di pastor ibu pudi kita itu men kejaya cerumia cedeng dai cibli wan reken mau ke kowe ko padlang kestan ke dikati jentia is ya doai nak bentak balang deui
Ngiting iya duai, man kas ni lai spa, sau spa ngot iya dan iya mani. Nama ublei utang i. Tengah kerpat epi. Bamenin ru ngenciat ku epi. Haga jinga lang jo kesilong ridom presbytery. Nan lor begila uwen ya coordination ti, kila uwen ya coordination jo di kendai ngot temen pesan. Ngamtip kaya be kadau bekia uwen, ngamtip. Kintar na siya ka segi hapo silong ridom presbytery. Ya kini kita pedi kita imut kita main pesan kita tesong ya kepalang kini ada kesinot orang scan ya kini kita imut kita main pesan play keren ya kini kita views new makin kelak kebalang kepediang ya kila lagi kelak bobot giruin pediang ya kila lagi kelak bobot tang baken mau ublei wi ya baro wat ya lambak lai kita khot jaga balang wat ialam baklai ki pat bari ngwet kristan kadi khasi ba jaita te kani ka jingja pisa ke ba kila file apa ya dia du mentar kimpot ni ji ya kadang sa po police department di imat kini ki jingja pisa ki pa imat banyak penjia ini ki kot kislati di nama terkadau kin penit no kini huri hura kala bende yang ta kan lem kum ta ti nyahuri hura abang ila ada kaki itu song kop ni mo, tapi song kop tu pulit ini waktu. Tengah ini penhuri ura tengah ngam susu pi, raja pisah na yin jong pi, ngawan tu kelar manga, nang tade ngap penhura, ngam tip siu pi, ngam sunang patai pi ngadi bang bak beriu kan. Raja pisah na yin jong pi ngan bentuk kelar manga, ngap nyapat ya yin jong pi ngadi, ada itu, ya. Pi himdom pi atau himdom. Tengah orang suatu kan, apa aja pisah kebalang kalau sim nak kam. Wah, ya wan mi sana street, ya wan mi sana presbytery, ya wan mi sana sina. Ngantip siu sana ginya mi. Tengah orang tu bau blay, orang kumbi kan. Budang ya kebalang ka jogi. Budang ya kebalang jogi. Play yang orang mino aku kuku nak sina sepi. Kitip, kilek kuno. Ngatip. Keleng kari kasih janti abonong wat num priang ya kebalang presbyterian baukar hakasinot migi wat num priang ya kebalang presbyterian baukar hakasinot preng wat num priang ya kebalang baukar haka ribhoi sinot namar hangtu labun lagi beriu kiba lapnya da kulut pada buat baki beriu kin singai bapleng ban kentai kamar bakum kita kibri ke penyak balang pinem nalor bakila pen kul marja fisa kili thok ni syukur sing perthai barohai kum noti gini kelong pastor kelong temen pesan kelong rumah barang kelong dekat balang kelong reuniam ani nganga ong ledi maaf ublei ukami kai bi ni kimanong kristan kumde ngamtip syu akan nong rima youtube kelong kumde ngai sen yang di temen pesan kibo pli de ki ong isi ong gi yelong jai wat dia tha cherum cheneng wat dia melin nimdei ban hikai ken mau ku ki khon ke balang yai im bar ki ong tang kan ni koi duai wan se yen bani nama dak kadang ngi ko ngu bat kayeng mari kan tap menta de ki nong duai